nikada blokadu. Mi smo blokadu trpili 4 godine. Toga više nema. Taj film neće gledati. Ovih dana mnogo se govori i o ugroženosti Hrvata u Sarajevu. Jesu li oni ugroženi u Sarajevu? Naime, govori HDZ da su ugroženi. Drugi to ne govore. A HDZ nema nikakva moralnog prava da govori to. Jer na području pod kontrolom bosanskih vlasti, pod kontrolom legalnih vlasti, rade svi katolički i vjerski objekti koji žele da rade, koji imaju puk, koji imaju stanovništvo i tako da je koji zainteresovan da ide u vjerske objekte. Nijedna džamija ne radi na području pod kontrolom. Ovdje rade podružnice HDZ-a. Gdje god su da je otvore, mogu se otvoriti. U Sarajevu ima čak i centralu svoju. Ne znam da li su je još prebacili. Ne. Tamo ne radi ni jedna podružnica, ne SDA, nego nikakva druga na pod kontrolom njihovom. Ovdje radi čitav niz katoličkih hrvatskih škola. Evo, katolički školski centar. Evo sad će fakultet biti otvoren. Evo, nova gimnazija u Visokom. Eto, mislim u Zenici ili Tuzeme je također katolički centar. Nijedan mekteb ne radi, ne škola, ne fakultet pod kontrolom HDZ-a. Ovdje izlazi čitav niz hrvatskih listova, političkih i vjerskih. Nijedan tamo list ne izlazi. U Bugojnu, gdje oni kažu da postoji neko ugrožavanje, vršu postoje žive 1000 Hrvata. U Tocu živi 16 ljudi, 16 Bošnjaka i tako dalje. Dakle, HDZ nema nikakva moralnog prava da govori o ugroženosti hrvatskog naroda ovdje. A s tim u vezi jeste li razgovarali sa predstavnicima crkve? Da. Iznosio sam u nekoliko mahova tu i tražio da oni učine nešto u tom pogledu. Što ste tražili? Tražio sam da objašnjavao sam kakva je situacija, naročito u pogledu vjerskih sloboda. Oni su mi odgovorili, otprilike odgovor je uvijek bio taj, mi nismo vlast, nažalost. Kao je to su vlast, oni bi to otklonili. A što ste im vi rekli? Ja sam im rekao na to da, ja znam da oni nisu vlast, da oni ne mogu narediti, ali rekao sam da crkva ima moćan glas. Treba da digne glas protiv toga. Treba da jasno kaže da je sramna stvar, da se dole ne može pokopati čovjek u zapadnom Mostaru kad umre muslima, ne može mu se izvršiti vjerski obred. Da je to sramna stvar. Da upozorite ljude da to nije održivo. No samo što je sramno, to ne može opstati. To mora da traje godinu dana, 2 godine dana, 3 godine, ali to ne može opstati. I da prema tome očekujemo od njih da dignu glas protiv toga, jer to bi mogla da dovede do promjene stanja. Crkva negdje digne glas, onda stvari kreću. Ne znam da li će to biti slučaj, ali uglavnom stanje je još uvijek u tom pogledu. Ne mogu reći sasvim neizmjenjena, ali neka vrlo mala nezadovoljavajuća poboljšanja postoje. Naprimjer, u Livnu čini mi se da se može sakupiti svijet da klanja, ali ne može. Naprimjer, rečeno je izričito, ali ezana nema. Dakle, ako je moguće, kako silently, što bi rekli, tiho, da se ne čuje, to može. Mi, kao što znate, nama ne smeta da zvone zvona i da se ponoćka odredi, mi čak ukinemo policijski čas za tu priliku i mislim da pola grada i koji nisu katolici izađu da vide tu ponoćku i tako da bude jedna svečana atmosfera.